Phuluni KSA head branch tumpen methang sai hem kangpupon. Pini terepo ni phain ko reser cap bomtar ni Phuluni KSA head branch maipu mukasong teron lapen chun bang gujapson tok bietum chapatir piponsi methang sai hem ke dokenang sotpu mathaponsi RD piponsi Phuluni town committee tumpen Chinki Chithan Ponsi, Phuluni Town Committee Tumpenta, KSA Aphan, Man Pipon Pen, KSA Saihem, Phulunia Hitia Dunga Hemalong, Piponsi Pini, Phuluni KSA Head Branch Tum, Saihem, Kangpua Jaimek, Deng Ponlo. La Solong Aluhia Man Pen, Central Committee Pen, KSA General Secretary George Timung, La Pen, KSA Mai Phuatum, Satame Chetongdun. La Solong Phuluni Town Committee President Puhorong Par, Ward Commissioner Dilaying T, Rongasar Bida Singh Be, Phuluni Youth Development Committee President Ron Tutokbi, Lapen kaprek ke theki dinga tumta chetong dunsi Phulunia longta kosonsi KSA song kang tang nang jimapu alamapu thak setame bidi sore chethan pon rinti. La Solong George Timung Pen ki jutsia mai hut lam theki than pon ke khaing thorlonang Longri paklar lonang puathepi en ponsi pinila puson Phulunia long KSA Saihem kang pupon long lokke isi mesena sailo pusi ningje pon lasi non penke Phulunia longta KSA song ingtang rak dopon po pusi KSA klembang pho tumpen phirangke thengno long lam thinang jaidun Phuluni pen Mirjeng Hanse Karbi Daily News. Kaing thur lonang longri paklar lonang pu nilitum KSA anglok pho amutu Central Committee hoi bangke rong thang dipu pensi climate bomb lo lapen ko an ma khai phan kitchong ni kitchong pon khai phan kopi ma education na hin punon economics na hin punon socially punon KSA anglok pho Central Committee hoi pensi hadak climate bomb lo dipu pensi lapen Hauraghat Regional Committee bangke Dokmuka office pensi claim ponik bom lo pini nang litum fan si beta kimena pachini gang tung bang la pulo Hauraghat Regional Committee under the Phuluni head branch under the presidency of Mukasong and Secretary Gajapson lang lituma president and secretary hot pensi pini bangke arni kimer ni Phuluni town under market lo mat KSA ngong po head branch office in Puponik lo Lapen laso head branch office kang pupon laki ingsi nilitum Hauraghat Regional Committee punon Central Committee punon office long kopi koson ma a process hala Central Committee long direct nang leon a social issues punon economic issues punon kopi ma anti social element drugs pencenglok alam ki punon kaprek asai alam ki sistemnya Central Committee Hauraghat Regional Committee long le aprang dak emergency fund bangke dak Phuluni head branch office long le lak Phuluni area bangke pini pen banget nang humri ba nang birta ik tamelom central lapen Hauraghat long nang le Hauraghat regional andar nang le prang lasi laso media ma platform ba chu pen nili pachini kang tung bangke Phuluni head branch ka pang tangi phan lok ke Phuluni head branch president secretary chot ke bhaini vet chot ba colleagues tum chote chok ke Phuluni along ria rat Phuluni area youths tum rongasar pencenglok risobasa pencenglok klingdung klingsar puarong tin lapendak market ira pen ko ana youth and welfare at youths atum an KSA long Phuluni head branch pang tangi pansi dak youths tum han nilihin pen chuni rekai ani reclaim ka chepaluk la bang na tum chini ni data the la pen tum lo kama sang ni chira mang chitu dum la bang bal tum chini ni data the la so athai ni tum chini paklar tum la so hem kang pulong ni tum long charap dun Phuluni town chairman khai moja singrong hang sitameli tum han nang chepatu dun nang charap dun la pen adak Phuluni bazar committee president khai puhorong har samili tum long chepatu dun tik nang charap chitu dun tik la pen betunang Phuluni ward commissioner khai dilai ki samili tum long nang charap chitu dun pen sitameli tu aso sai hem bangke ipu ponong lo sai hem ku pen ke non mal ke pini ke 29 mati di ni tum ada conference do 5 6 7 conference do la conference date ni tum la sayang deng man ke pangcheng ton ni ko sai ke cheng sia sai ni tum ke pangcheng bani lage school visit
kitchen sia sai bang ate student organization berde lage student school kosan si kimi mai heng normal so kichini bang kinang son mati di la se la so conference judet long te ni tum la so sai deng mai pang cheng pan ko kitchen sia sai ang deng pa kitchen mon ji lage school visit arong arong itum la puluni ang kang long arong school long itum tampo LP school ME school high school pen cheng lo arong school long itum tampo jaga achi char tam ke school hem je dam dia tum do la pena jaga school long ke student abi pin tum do la sila lahai along mang ni tum ni tum bor iban ko lang kon po la pen so school puluni riang da ang kang lo so amo bangai paching thur ban pan tum bor iban po